Bugün Sancho'nun doğum gününde abdan son dengelde tutar bizden kızlar işte. Kaç yaşta? İçine salkımda. Sırtta da biliyor. Kaç yaşında? 12. Mına şunday. Alışmayız. Просто oturup turganda tura almay kaldı asla. Başım çünkü olasın. Biliyor musun? Bir kalso. Tamam. Çok. 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 Başım çünkü olasın. Bugün Sancho'nun 50 yaşı, Aynura'nın yoldaşı Sancar, Nazarov. Жақсылыққа келіп қалдық. Денсаулығыңыз бекем болу эле, жақсылықтың үстүндө эле, жақсылықтың жарчысы болуп, жақсы адамдар менен жүрө берели. Sancho 50 жаш кут болсун. Demek Sancar Beke, bir neseni söyleş olalım. Şu çıkartkan konvertlerin içinden bir nesesi sizin жүрөгүңүзгө ушунчалык эл жеринде турганчалык деңгээлде жетсе, жарыңызды эл алдында чекесинен өп болгонго укугуңуз бар. Жок. Оозунан өбө турганчалык деңгээлге билбейм, али жетелеп болуш керек деп ойлойм. Келиңиz, келиңиз. Жамгыр жагында балдарыңыз менен бөлүшөсүз дейт. Ne olsun? Ne olsun мүмкүн? Улуу токсеттар. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel